Hi, welcome back again la ka main house. Vanhu va mina. Yeah. Namuntlha ni la ku vulavula na vafana. N'wina ma bayisiseka n'wina. Mina ni ri last time xifanyetani xa mina xi twile la xa ha ri na 25 xi ku ma oledi ni kombela u nyika mali yo lovola. Ni ku yini? Suka wena. A ni zo ndinonyana. Don't get me wrong, ne? Ni vula ku ri a nga se tshama tiyisa Mpumalanga la kusuhani la kusuhani na Witbank la. So la ku lovola xa bayisiseka hi n'wina xi twa swirhawundani. Hayi ivi ni ku baby ni n'wi rhandza njhani n'wana lowu ni tiselaka yena la mara hayi malovolo not now. Build yourself mfana mina, build yourself. A ni sweswi u le ku endleni ka xibizinisani o wa tirha. Invest for tomorrow. Munhu loko a kuma baby a kuma ku ri u tiyimerile, don't marry someone or u tlhakisa munhu for the wrong reasons ku ri wena se u lava ku khungiwa u lava ku vona like swilo swi endlaka the way wena u lava ku tshama u khigerile. You know the enjoyment of dating and being with someone loko wena u swi lava hayi ku ri xikolokolo u tshama lawani ku va u ya ku nyangatseni n'wana loyi. Ivi ni ku baby there's so much to live for. Loko u hola or u endle profit ka mali ya wena ya business, saver. Saver mcata wu heli. If noyani lowani wa ku rhandza u ta ku rhandza like mi ta tshama mi kha mi rhandzana but mi nga bohani ku ri wena se u xipapani manjeni wena se u move in together. N'wi date ntsena u mi famba mi humesana mi enjoy life. I know kuri like ka hina vanhu vantima it's a taboo to date, but mina I'm saying kuri n'wana mina enjoy life u ti investela. I mean u build a career ya wena or u build a future wena u veka mali ya retirement kuri at the age of 50 loko ku lava ku famba u ku tshika ntirho u tshika or loko ku lava ku endla ku tshika business so u sungula ku dya mali ya wena. Mara hina vafana n'wina vafana mi sungula swilo leswi a ku fanele mi gcina hi swona shem. Hi ku bayiziseka ntsene wena loko se u kume xintirhwani okay an ali like se u twangeti you have arrived loko u fikele a ni ma ku tiva laha ni vulaka a na ha la ku hlaya mavito vanhu va ni kwatela va nga ta ni khomisa mikambulo ya halaya mthotweni. Wena se u lava ku ri se wa n'wi vitana hayi khandziya bazi ni ta ku yimela laha Okmore. So ta ku le ndhawini ya wena hayi don't do that mfana. Love them from distance. And because vavasati va heli hi swona leswi khosaka ku ri mundzuku ku va na ti-abuse ku va na gender based violence. Why? Because of hi sungule hi swilo leswi a ku fanele hi gcina hi swona. Ti aki man ti aki beka mali yendlela ka n'wina builda yini because mina all women lava ni hlanganaka na vona loko se ku how vatu ku poyila a ku ni ri ni nkuma rava na xo rhangisi na masokisa a mbala ya white. A endla yini a ri hava na mbedo ivi ni sungula a ri hava na ketlele loko ni fika le ka big house leyi nga hala la mi tirhelaka kona. A ri hava se mara wena u ta fika ku byela ku ri loko bodza no a na ha swi lavi sweswo. Loko u sungula ku ti tirhela mfana mina wa gugula a ni loko mi kota ku nghena ka Facebook swi vula ku ri wa swi kota ku gugula u ku yini xi lexi fanele ku ni xava. U xava ti-appliances ta wena u xava like swilo leswi swi nidaku ivi yena na loko a fika a kuma ku ri a wu lavi na ku ri a hlantswa swibye u tise leswi a nga tisa swona i va tlhela. Ya u tlhakusi munhu u ti dyela mali ya wena kahle u ti date mani. Kasi why like mi nga ti date ku ti humesa for like 30 days u tirhile and then don't make mistake ku ri u hola and then n'hweti yi hela without saving. Hambi wo save hi 100 rand it will make a different one day. Retirement ku ri u lava financial planner. You know ko tala hi tshama hi karhi hi lava ti-financial planner loko hi wine lotto. You can get a financial planner u kha hola 3,000. U ku ni kombela ku ri mi ni pfuna hi ku budgeta hi ku plana future mina ivi sungula se ku saver mali leyi u nga ta ka u nga yi thinti u yi thinta at the later stage. Ene sweswo you won't regret. Ene na munhu loko a fika ka wena it will be a cherry on top swi ta va swi nga bohi you know
ene mi tshika ku tifakafaka mani mi tshika ku tifakafaka a hi ali loko se mi tirha u xave polo you feel ku ri you have arrived so u driver u khome mabodhlele ya byala laha hayi for me hayi shem mina I don't respect vana va tano lava ku ri vafana like you know mi va na swiswa n'wina ku ri na loko kuma ku ri like munhu wa nghena a nghena hi ro plastikani hi JM leya black a ni ma yi tiva plastic leyi vanhu va rhurhiseriwaka loko se a famba like because like mi sungula hi swilo leswi va ku fanele mi gcina hi swona leswi va ku fanele mi gcina hi swona se mi le henhla ka swona ivi se swi mi tsaka and then kombela ku ri mi pfula stay focused guys stay focused and I know ku ri I'm not gonna be a friend ya vavasati namuntlha but mina xi lexi nga kona i ku ri n'wana mina he's not gonna marry like a ha ri 25 a nga se sungula ku ti xavela na townhouse a ta lava ku pfuniwa xikweleti hi nhwanyana no fanele a ti xavela townhouse a va na movha ya yena a va na yindlu ya yena ivi nhwanyana luya loko a lexo a ni mi ti-providers so u provide njhani u kha u pfuniwa swikweleti ivi se a sungula ku delela ke because wa ti tsandeka but a va mi kumi mi tiyimerile mi va focus ku ri mi va na plan ku ri ni lava ku endla xa so hi nkarhi wa so loko plan yaleyo yi nga n'wi fiti a hundi you'll get someone la nga ta fita ka plan leyi wena u nga ka yona ene u nga chavi ku vula ku ri munhu loko a ku tiyimisele yini hi mina u nga chavi ku n'wi byela ku ri no a ni se tiva ta ku kata ni se ti tiva manje swiswana no u tlanga play so that loko se u lava ku settler u ta settler for life na mi rhandza vanhu va mina